Böyle sağa sola bir açılalım gençler. Şurayı bir açabilir miyim? Geçmelerini istirham ediyoruz. Sesimi duyan var mı? والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة الختمات القرآن العظيم وبحرمة أرسلته رحمة للعالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ey istediğine veren, istediği zaman almak kudretine sahip olan Yüce Allah'ım,
bana dua edin, kabul edeyim buyurdun. Günahkar ellerimizi açarak huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Biz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.